قدر و قیمت اهل بیت پیغمبر علیه الصلاة والسلام دگرن بوی قیسی از قدر و قیمت اهل بیت و اقربای نشاندان بوی شکلی امریک ایرو روز عاشورا ایرو هر یر کربلا بلکه هر دم کربلا کربلا معلوم ده محرم سالوگرا شهادت حضرت حسین و حوالیوی سالوگرا شهید کربلایه هر سال امت اسلامی بلکه ولات بلکه واجب باجار مسلمان تیم با هف و قتل عاماكو جترف يزيد عوانيوي لحنبر سيد الشهداء لحنبر حضرت حسين وهواليوي كوان شهيد كر هر سال امتينين براخوة وام دقين باهف وام دبيجن امجي حسينين امجي دريا حسين وهواليوي دنا امجي لحنبر ظلمي لحنبر كفري لحنبر فسقي بچوا حضرت حسين هوالي خواه بچوا اهل بیت سکینینه ام جید بیجن ام د سکنن لهم بر ظلما و دمه لو رایرو بچوا او قطعما كل كربلاء هاتيه كرن لمياماري او قطعم تكرن لفلسطين تكرن لسوريا تكرن لافغانستان تكرن لدوغو تركستان تكرن لتمام واري اسلامي تكرن بچوا حضرت حسين حواله خو جبو يكيتيا اسلامي جبو اتحاد و اتفاقای اسلامی گهاشتن هف چون عرض کربلای بخونا خوی سور آفدان و بون سبب اتفاق مسلمان ویدمی بگی ده پیره ده بچوان 1400 سال در باس بیه لبلی مسلمان لسر دعوه کربلای لسر خونا کربلای لسر شهید کربلای دقيم باهف اتفاقي واتحادي شدكن هفيام او صال بفا دسبيك او روج بفا دسبيك ده محرم بفا دسبيك جبو اتفاق واتحاد مسلمانا لو رأيرو امل علامة اسلامي مزدكن بلاكو جريا قرآن وسنة قتيانة بلاكو جريا اهل بيت فقريانة قتيانة ايرو بندستن ايرو مظلومن ايرو لهر شار لهر دور دنياي لهر شار عالية دنياي اي بندست اي مظلوم اي مستضعف اي خناوي تي هركاندن اي تي عجقاندن اي تي پلشقاندن مسلمانن شبك مسلمان جوي زلتي خلاص بفا وك كالي خوي حسين وك كالي حسين حضرت رسول الله بيچوا لهمبر ظلمي جهاد كر مجادله كر بيچوا امام علي كرار لهمبر ظلمي لهمبر كفر مجادله كر بيچوا حضرت حسين لهمبر كفر ولهمبر ظلمي مجادله كر موافق بون امجي لازمه امريا وان بمشينن ام يكتيا اسلامي اتفاق اسلامي اتحاد اسلامي ساز بكن اف نقاش اف تفجري اف بربري كردناوا مسلمانا ده ناوا علامه اسلامي ده زمان كنت ام راكن وام بفن وسيله جبو اتفاق واتحاد مسلمانا قال لي برايا قال لي خشكا قال لي تماشوانا براستي دما خدا حسين وواري خو دما كل كربلاء هات شهيد كرن هر شهر عالیه جهانی بلکه مسلمان بیدنگمان لهمبر به ظلمه لهمبر به قتل عامه هنک کربون هنک کوربون هنک نخواستن ببیسن نخواستن ببینن ایرو لهر شهر عالیه جهانی او ظلم او قتل عام تکرن وقت مگو وانچان روژی ده اسرائیل یهودی ملعون إريشي مسلمان فلسطين دكن وبدها مسلمان شهيد دكن بسدا بيران مسلمان بريندار دكن بدها مال وخاني سروان ببومبا وبتانقا خرا دكن أفج اتفاق سيامية باتفاق يامية وقت منقوك وام اتفاقا خصاص بكن ام سر دعوة كربلاي سر دعوة حضرت حسين ام بقين هف وان ظالما وان زور دستا وان كافرا و ظلم مناكن ده محرم روجا عشرة روجا عاشوره
meydana Kerbali em dîsa pîroz dikin şehadeta wan mübarek be em derya wan dibin birava bêzanîn. شواكو پیغمبر اسلام حضرت محمد عليه الصلاة والسلام ده حديثك يا اخوي مبارك ده بجاء اللهم أرني الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حضرت حسين وكربلاء اف حديثتي نبيلا انسان يعني حضرت حسين حقية بحق ناس كر واتباع حقية كر وبر بحقية شو لقارشي باطل سري راكر ودرية حقية دا جاني خو فدا كر. درسا كربلاء ودرسا حضرت حسين اف درسا كي ميناكا كي مزنة جمرة اگر كو زمان وره اگر هناك انسان بناوي اسلامي بناني اسلامي مزن ببن و بناوي اسلام بجهنك جيا غصب كربن و اگر كوان انسانا زرار بدن ديني كو ابي دين الشرفلي في قرآن مجيد درسو ميناكا كوش حضرتي وحسين ام دقرن لقارشيفان انسانا سري راكن و لقارشيفان انسانا حقية بيشن لو راكو سري وان دفي ريدا فداجي ببه جاني وان فدا ببجي قربي ريحان التكنكن و دين حضرتي محمد عليه الصلاة والسلام لسر جيهاني ابدي دام بدن كرن اف ميراث تمام مسلمان را قرب بمينه و مسلمان جيبي ميراثانه بگرن بدل المال وان لجاني وان بجي قرب تركافيانه كر جعالی جمعیت مستضعفان شاخه دیاربکر و ایشف ده محرم دا ما برنامه اکلی دارخست برنامه بیرانینا شهید کربلای و یاد کرنا شهید کربلای لورا حادثه کربلای دیروکا اسلامی دا اهمیت و قیمت کوی هجای کوی مزن هیه شما لکربلای ام دزانن کو يزيد هفكارين وان و أهل كوفة وهنا كسينكو السريع أولدا بحضرت حسين ربيعات ذكرين يانجي بصوزي خو بحركته خو لدو حضرت حسين بون لي وقت حضرت حسين لهمبر ظلمي لهمبر سري هلدانا نباش رابو ودركت ميداني اوانا پشتا خدانه اوانا د پشتا لی اخانت کرن و یزید و هفکارین وان و به هفدوره اخانت که مزن به حضرت حسین را کرن دبلی امویجد زانن حادثه کربلای مسئله کربلای نه مسئله یک علل عاده و نه مسئله یک جاره که هاتیه قوماندن و قومیه پریجارا حادثه و کربلای هاتنه قوماندن پریجارا کربلا دلی مشهوتاندنه او کسی کو دانه در دو یزید او کسی کو بونه هفکار یزید به ناوی کو حسینن به ناوی کو احمدن به ناوی کو محمدن لی امدنیرن ده هر دمیدا اخانت حسین آراد کن و ده پشت الحسین آدخن و حسین جی حسینی همچا حسینی ده هر دمی داجی هر دم لهمبر ظلم سری را کرنه جبر و امجی دوی زمانی دا دوی عصری دا دخوازن به حضرت حسین را بیعتا خوب کن و لهمبر لهمبر یزید سری را کن و لهمبر یزید سری را کن حضرت حسین جبونا ما شینا کی پر گرانه فقط معناه كيجي كورة حضرت حسين وقت هم دبيجن مجادلة إسلامي جبو عشق خدا عشق شريعة خدا وجبو عدالته والقارشي ظلمه حضرت حسين جبونا بتن إنسانا نجبو مسلمانا مثال نمونية لقارشي ظلمه حقسزيه وعدالته حضرت حسين شياركي برمازنه اویات بیرامه چقاسا دل ما شینکی گرانجی تیده هبه فقط ام وقت حضرت حسین تینم بیرا خو امودکی مزنجی آسنده بمرا تیابا کرن حضرت حسین مجادلاوی جمرا وکابینا شعلکی شولکی خلاصیه وی مظلومه خلاصیه